Abantu barenga ibihumbi 7 bamaze kugera Inkamira mu Rwanda bahunga intambara yo mu ntara ya Kivu ya ruguru hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba zigometse kuri leta zishyigikiye General Bosco Ntaganda. Kugera kuwa gatatu tariki ya 9 y'uku kwezi kwa gatanu nimugoroba bari bamaze kuba ibihumbi 758 mu nkambi iri muri kilometero 22 uvuye ku mupaka ku Gisenyi. U Rwanda rurateganya gufungura indi nkambi ya kabiri yo kwakira abakomeje guhunga. Umwe mu mpunzi zari zitegereje ku ivuriro ry'inkambi ni Nyiraburanga Herekeza. Hari hashize iminsi 10 akomeretse arimo ahunga intambara yari igeze iwabo Ikicanga. Isasu ryari rikimurimo mu jisho ry'iburyo. Emmanuel Budia afite imyaka 22 y'amavuko. Yakoraga umwuga wo kwigisha iwabo muri Rucuru. Ugasanga noneho n'abasirikare ba guverinoma bakagombye kuducunga baragira nabo bwabo ntago baducunga batumerera nabi. Ugasanga araje kwisa umunyarwanda ati tahugi wanyu mu Rwanda, umuntu twese tugahita tubura ikintu twakora tugapfanirana. Waba utindiganyije gato bakagukubita. Ubu ngewe icyo gihe banyikoreje umufariso n'ishitingi yo mu rugo ndabyikorera ndabibajyanira mu defense ngeze. Venansia Nyiratamari nawe aragaya leta ya Kongo. Ubuyobozi bwa Kongo ntawe ubwizera kuko ujya kumva mukanya ukumva ari intambara, ujya kumva abahundi baturutse, wajya kumva kibose ukabona baturutsa, watambuka nk'uko kumva ngo umuntu yapfuye azize ubusa. Naho ino rero umuntu ararindwa. Gapira Cungura we aragira ati turasaba amahanga kwita ku kibazo cyacu. Bakwiye gushakira igisubizo kirambye ikibazo cy'impunzi za Kongo. Naho ubundi biragoye gusubira iwacu kuko ni hahandi dutashye twahita twongera tugahunga n'ubundi. Ngaboyimanzi Gaston nawe ati moi je ne peux pas y entrer au Congo. Sinshobora gusubira muri Kongo kuko hakiri intambara mbi. Sinzi aho umuryango wanjye uherereye. Abasirikari ba leta bashenye inzu yanjye. Byibura abaturage 500 bahungira mu Rwanda. HCR ivuga ko inkambi ya Nkamira imaze kuba nto nk'uko umukozi wayo Richard Ndaula abisobanura. Tumaze kurenza umubare w'abantu inkambi ishobora kwakira. Namwe murabibona. Tugerageza kubaka ubundi bwugamo no kongera amazi n'ubwiherero kugira ngo turebe ko twahaza abo tumaze kwakira. Leta y'u Rwanda irateganya gufungura indi nkambi y'impunzi. Umunyamabanga mukuru wa Minisiteri ishinzwe impunzi n'ibiza Antoni Ruvebana aragira ati nibikomeza gutya nta kundi ni uguteganya indi nkambi ya kabiri. Noneho Nkamira igakomeza kuba iy'agateganyo abakiza baruhukiramo gusa nk'uko byari bisanzwe mbere. Ni ukuvuga kujyana impunzi kure y'umupaka aho kwagura iyi nkambi. PAM nayo yatangiye kugeza ibiribwa mu nkambi ya Nkamira. Umwe mu bakozi bayo yasobanuye ko izo mfashanyo zigizwe ahanini n'ibigori, ibishyimbo n'amavuta yo guteka. Buri muntu ukigera mu nkambi ahabwa ibishobora kumutunga iminsi 12.